Mei ni somni paruk ni nga ni sang ni somni pani ani in thutna te kha hanrem felula chanchin thar ngai thale veng veng don teng o kan video hi atop thlenga ngai thlatluan turpo in kan han som chu ani ASEAN Common Agreement tir hiat Myanmar ram remna le muana zonga malak dan to in remna tu thlung chu Myanmar ram tan abi karuat ASEAN palain rang taka achin fel theinan Indo-Pacific Power Quad ram hroi tu ten thu chu in trom joint statement siamin ni somni pali mei thole ni khan an norta khat ram hroi tu te chu India Prime Minister Narendra Modi Japan Prime Minister Fumio Kishida Australia Prime Minister Anthony Albanese le American President Tenya Japan rang ko pui Tokyo wa ani mukho mani thu chu in atalan dan chuan politics awanga an mi hrente foreigner telin chua zalen wat tu le remna tluan tling an nei theinan ASEAN special convoy in abiak tu dik takte mu phal sak turin an tibok democracy lam tuang an zo theinan le aranglama tranpui ngai te tranpui na pethoi turin an tibokani military council ten thu neina an pong lang nu in an mani dulo na lantina kong sang sangin mipuiten na sataka lantirin nor an hoi hota ral thuam kenga dolet pol mipui sipai civil defense force tam takan ochuka enik armed force ten po military council sipai te chu an indo na sale zual ani sipai in ram in rel boldan an thiam lo wangin mipui te chu ei bar zonna konga na satakin an tuara thusena lam hmala tu bernard le doctor te an CDM hlom awangin mipui tam tak nunna an chan bok sipai ten khuan hala nunaw an pong sola sakhothil an ti borban saka mipui tam takin nunna an chana mani sahibna jongin an ram then oma mipui tam tak ral tlanin an ompokani Assistant Association for Political Prisoner AAPP Talandanin mipui poisoi lo nunaw sangkhat zaria somruk zet ka hlum ani towa mi sing khale santhum jasari somriat pokwa chu chuanlam fasha tak tak panga puin Burma sipai military council sipai ten kum khat lek chhungin an man to bok ani soilan to in khuat ram hroi tu te chu thole ni khan Tokyo wa an thukhom ta heng ram zinga telvelo China chu Indo-Pacific huang chunga a chetvelna wangin soilan sar berani tun trum thut khom hi tun haya Indo-Pacific huang chunga venhimna thil le adang dang wanga thil thleng wangin into khom poimo ber pakhatani Japan United States Australia India telna pol hian COVID-19 rileng are nuwa in tuai thar dan turbaka Russia in Ukraine aru chungchang po an soi tun trum hi kumni po tling lo chunga rampali hroi tu lokte an in biak voi dina nia nikum September khan Washington an thu khoma rala tangin voi ni an in beto boka khuat thi kum sang nei song pase tangin an in din chhotan ani heti hunlaya US President Donald Trump chuan China in huang a jau chakle tuk nor le na ta le danna anti nun ani bera mithiam te ro chuan khuat ramten China an hlat tha chuan ma an mani thewa le thalo dangpo anei ni in an ngai Wilson Center think tanga Deputy Director Michael Kugelman chuan tun trum in biana hian Indo-Pacific chu an thu khel tur lian ber ni arinom thu asoi ripui aliama Ukraine lakha India dinna insia thiam ton na oma khuat thian Indo-Pacific khom china sum do na zawle in hong lampo asoyang ate India hian Russia in Ukraine arun chungchanga Moscow demna asoi du haulawa mirama in rel boldan ero inza sakthat ati thu asoi India dinna hi US le khotlang ramten dem le ma se tuna ero Delhi dinna hi an thetiam hle to ani 2+2 dialogue anti US le India foreign le defense minister vevete April tha a anin bia khan Ukraine chungchanga an ngai dan in an lo na te anin pom sakton veve ani USian aral thuam chawlu nan Russia India in nga dan threto in Delhi ngai dan he pom puini in rem lo na om are awangin khuat tra hian China chu an khellen ber ani melta ani China hi abul hnai vel rama hian a chena hleya tuipuya a then om ram tenen anin ngir ngo renga India nen ram ria an boi reng bok
Beijing hian atui pui sipai te thuam changna turin sum tam takada tun haya ram ve himna lama Solomon Island and inremna siamin hei hi Australia du lo tak thilani inremna an siam Australian sarkarin a fin fia to chuan Chinese in do long da chu thirkar rama hian an in hung dona Beijing hian ve nim na thok tu da chu thirkar a hian atilu don bok Australia Prime Minister Thar Anthony Albanese chuan tuna anram tana hlaum ni thei thar om hi khuat ta hian eng tiang chin nge a soi chua ti hriat ala ne re lo Japan po hi anram china Chinese Navy ten anin ti boy de ufo boka in biak lain Russia China thlona thole ni khan khadram throi tu te in to khomna bul hnai boka hian Chinese le Russian in do thlona te chu an thlok kwal ni in Japanese Defense Minister chuan a soi Nubo Kishi chuan sarkarin he thil thleng hi angai tu tak le ti soi boka thlona te hian anram chin chu an dai lu chialona in Defense Minister chuan AFP he thu hi rila tun hi November nulama ram latak Russia le China tanga Japan haya indo thlona an thlovoi lina ani to thua soi Chinese bomber pani chu Russian bomber pani in lozuin Sea of Japan an thoka East China Sea vel an thok ani ti in ki sea chuan tu thar la khom tu te ril heminu hian thona pali pani chu China bomber ninge ya hria chuan ama Chinese bomber pani ron thlakin Russian bomber pani nen East China Sea tagin Pacific Ocean laman thlok le ani ti na soibong Russian intelligence gathering aircraft po thole ni ve khan Hokkaido malama tagin Japan lailia Noto Peninsula a thlong ni in an soiboka heng ti Tokyo in to khom mek te ti thaina thil ani chiang ani ti in talang ani kum sang ni somni pakata COVID-19 wanga in khuak hiana te thladul ani kara mi ti hlum apung na sa hle ni in Amnesty International chuan a soi abikin Iran le Saudi Arabia atamzola Human Rights Group pian kum sang ni somni pakat chung khan ram som poreta mi ti hlum zanga somsari pakovel anom thule ama kum aina le za somni zeta an tam thu soi Iran chu kum liam ta chunga mi ti hlum tam ber ram ania mi jathum som pali vel ti hlumin ama kuma khan mi jahni somli paru kan ti hlum thung Saudi Arabia poin ama kuma an ti hlum le ta tam ti hlumin mi somru panga zetan ti hlum bok Amnesty hian kum sang ni somvel atang khan mi ti hlum za ti achin chetana kum sang ni somni a ti hlum za dota chuan kum sang ni somni pat kha atlem ber kum ani thung tun hmalama chuan China in ati hlum za chertel ani ngai lawa rin dana chuan mi sang chuang ma ati hlum thin rin ani thitura mi anti hi anram sarkar thuru kani wangin siat mai thei ani lo ani Amnesty hian North Korea le Vietnam a mi ti hlum zat po fin fi har sat thole engoma zat anti hlum thin arinom thuan soi Amnesty hian kumtina thitura hremte ti hlum zat report a siama hian Iran hi kum sang ni song pasari train an pung chak lea hei hi rui hlo kai hnoya an mi man te an ti hlum thin tak wang ani Saudi Arabia a ama aya nikuma ti hlum ale za a somni zeta an pun chan lian ber nia Amnesty na soi chu Mars la a nikata mi somriat pakhat zet an ti hlum kha ni in an puwa Somalia po ama a mi som pakhat ti hlum atagin somni pakhata kaya South Sudan a paniata in pakwale Yemen a panga tangin som pali an pung chobok report a hen COVID in khuak hiana atop rolin Justin mi thitura an trempo apung ni na suya kum sang ni somni pakhat khan ram somnga paruka mi sang ni somnga pani vel thitura hremna pe ni in ama kum ain alet za asomni donin atam ani COVID-19 wanga kum thum don ram sang te an boi nuwa tun haya hrileng dar mek monkeypox chuan ram engemaw zat ati boi le ta monkeypox West le Central Africa rama hmu chu atam ber ania Europe le ramdanga po hmu to ni in ram som polia adar to ni WHO chuan hrileng dar na rama hian Rizir chena kalpui an tumpa ka pokhi dan tu te an soi ho ngal don ti suya WHO hian nu chui testing Sri Lanka invena le Srileng pokhi dan ko nga kai hroina asiamani heti la hian ram thanem takta chuan Srileng pokhi dan dapin thu pe kan siam beka UK Health Security Agency chuan taksa in na adona ko nga chaklo mei chi rai po le no pangkun so phani chin hoi lam ta chu
khosik emo sikai nia rin hlel te mo hnaya omlo turin angena sikai nia rin hlel nena in tokpal te chu vaccine pek ania ni somni pakhat chung in khung sang tura thu pek an ni khovel ramjinga Belgium chu monkeypox kai te ni somni pakhat chung in khung sang tura thu pek ti chu masaber ani health official te chuan hrileng nena in khung kaina nei emaw sikai emaw te chu kar thum chung an in khung hran angai dawn ani ati vaccine chu hrileng dona tan a tha to kem ti en china nei mek ania Canada sarkar chuan monkeypox laka in venna tan smallpox vaccine chu man thei ani dawn em ti an en chin mek bawk US President Joe Biden chuan monkeypox dar mek chu mipui ngai ven ngai khop ani ati US health official te chuan Sri Lanka in Vietnam vaccine sang en chin na an nei mek ti Reuters chuan ata langa heti lion US a CDC chuan mipui te jin veiwa konga khuak khena dan thar an te chu kha Spain a Madrid region a po hri mu chuan in regional sarkar chuan sikai tamna nia rin hlel sauna ho an khatir to ani United Nations Office Geneva a Russia palai Boris Bondarev chuan Russia in Ukraine laka in dona akalpui zel awangin wall out takin aban thua puang Bondarev chuan Ukraine nun ani dan chu dan bo chiana thisen chuana le molna le in timol phona ti in thu chu asiama kum somni ram palai na ka tho chung khan foreign policy chung changa hian thil in thak danglam tam takalo thleng to ma se kumin February ni somni paria thil thleng tu kha kanram ka za pui hi kala nei lo ani ati arm control le disarmament lama mithiam Bondarev sian indona thlenchan bulber chu Russia President Vladimir Putin ani thusin adem hle he indona thlen tu te hian thil du pakhat cha nei kum khu a thu nei na chan a inro pui ta ka khosaka iat cha anuam sata ka khosakte ani ti in hengan thil du te ti pui tling tur hian mitam tak nun na hlan po an poi ti lo Russia le Ukraine mi sangte lin an thi pha to ni ti na sui Bondarev chuan anrama diplomatic service le Russia Foreign Ministry che dan chu kum sang khazakwa somthum chawa Soviet che dan na te hin hiala Ministry of Foreign Affairs chu ram le ram inkara in palai lam ngai tu tu po ani to lo ram dang chunga tharum thona do thu le inhuana lam hoi thlen tu ani to jok mitlem te tan chau an thoka heng mi te wang hen kan ram chuan en san an hlowa kan ram hluna po atla thiamani ati Russia hian thurol pui tur an nei to lawa poisa ka nei to lo awang le ngai tu na thui takan sen lo wangin an mani bak dem tur an om chuang lo ani ti in Bondarev chuan sui economy lama tal boimek Sri Lanka chuan nimin khan ram chunga an petrol man chu 24.3% le diesel 38.4% in anti san belya felman sana hian record asiam ta hial mai April ni som pakon huwa felman voi ni anti san huwa octane petrol chu liter khat cheng zali som ni le diesel cheng zali man ani to dona anram chanchina felman san ber tum ani ta hial ani felman ti san ani tu hi fel lalu tu Ceylon Petroleum Corporation chuan felman thar turi enonin hei hi cabinet chuan apomani cabinet thian transportation le service charge dang te po rem chan da dangin asiang dang lam halani he dan hi cholkar ni emo thatin emo sian dang lam ani ti in power and energy minister Kanchana Wijesekhara chuan soi auto rickshaw khaltu te chuan felman ti san ani wangin fair po kilometer kata cheng som ko in anti sanga a kilometer dot le tangin cheng som le tin anti sang don ani felman sang zel chok jang khaina turin sarkar chuan institution a ho tu te chu an a thok then khat na thok tura pon chuangai lo te chu an in lama tanga na tho ti turin atia Sri Lanka hian foreign reserve an nei to lo wangin rampon atangin ni tin momo te an lo lu thei to lawa hei wang hian eile balama po in dai lo na an tong meka thilman asang chakle boka thilman sana hi za asomli atling trep to ni Sri Lanka mi puite an khongai thlak le kan video masalama te kalo talan tongin tunma tangin anram hruai tu ten an zirngang lo wanga hetiang din mon harsan na hi thlengta ani ber mai he Sri Lanka ram boina te Burma ram boina te Pakistan ram eile baran boina te hi atang hian kan ram Mizoram po hi kan in zir fin kan in khar apoi mo tak zet ani
viewer te hnen angen na han je ve leila kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu zel theina turin notification bell kai metanga ola in da don ya